Sabe quién é o primeiro clasificado, ademais tiveron que remontar para conseguilo. Son o Valmiñor, entrega o premio ao presidente de Rivera, José Manuel. Un forte aplauso. Magnífico campeonato feito por o Valmiñor. Non coñece outro resultado que a victoria. Aí, forte aplauso. Esa foto, que levante o trofeo. Pues aquí rematamos. Felicidades a todos, a la BOA. Muchas gracias por asistir y van a tener, quedamos todos.